Ravna Gora i ove godine ugostila sve ljubitelje prirode i gljivarstva na 14. danima gljiva. Dvodnevna manifestacija započela je još u subotu izložbom gljiva, a nastavila se u nedjelju ispred hotela Breza u Ravnoj Gori. Posjetitelji su stigli iz raznih krajeva Hrvatske, a veliko zanimanje za gljive pokazali su i strani turisti. Već svako leto dolazimo ovdje, pošto nam je prelepo i Gorski kotar je prelep, te prema tome svake godine dolazimo. Da je upravo ovo pravo doba za branje gljiva, rekla nam je jedna od sakupljačica gljiva. Ima nešto ljetni period, ali oni su puno više crva ima unutra, a ovi zimski, ovi su vam pravi vrganji. I dok su mnogi tako uživali u berbi gljiva i razgledavanju pejzaža Ravne Gore, u organizaciji hotela Breza pripremala se ravnogorska fritaja s vrganjima od čak 1000 jaja. Izdinstali smo najprije kapulu, luk, a onda smo ubacili malo špeka, 10 kila, i sad su na redu vrganji i kad oni malo puste onaj svoj poznati miris i okus, onda ćemo staviti jaja i to bi onda trebalo biti kroz pola sata gotovo. Puno ljudi je još uvijek u šumi, beru vrganje, dolaze pomalo tu, izlaze iz šume i najavili smo negdje oko 2 sata da će to biti gotovo i onda će navaliti i ja vjerujem da će biti za pola sata razgrabljeno. Ovo je sad 6. godina kako to organiziramo i odjek je sve veći i veći. U međuvremenu dok se pripremala fritaja, posjetitelji su mogli razgledati zanimljivu izložbu skulptura od drveta Zov zavičaja. Iza nas, kako stoji u naslovu, je izložba Zov zavičaja. To je sve nastalo od djetinjstva i sve su to sjećanja na moje djetinjstvo i ranu mladost. A tu ranu mladost sam proveo u Ravnoj Gori do 17. godine. Sve sam to napravio od drva kojeg sam našao i kojeg sam smatrao da je autohtono. Jedan od ravnogorskih brendova sigurno su i goranske vunarice koje su izložile svoje proizvode na samom ulazu u restoran Breza. Nekolicina žena stvara razne odjevne i kozmetičke proizvode od odbačene ovčje vune, čija izrada traje čak nekoliko sati. Udruga Goranske vunarice iz Ravne Gore već radi 7 godina. Ima nas oko 20 žena, a radimo nas 5 koje baš radimo. Mi vam proizvodimo, imamo vam ovako šešire, papuče, kapice, prsluke radimo, torbe. I tako jedno po jedno jaje, pa sve do njih 1000 i ravnogorska fritaja bila je spremna za kušanje. Fritaju su dodatno začinili i Auswinkel muzikanti sa svojom Oberkrain muzikom. Na ovu gastronomsku manifestaciju stigao je i legendarni Miroslav Čiro Blažević, s kojim smo popričali, a evo što je on poručio svim žiteljima Gorskog kotara. Svi oni koji žive u ovom predjelu nemaju svijest te privilegije, jer oni tu žive i to im je normalno. Ali i ovo je privilegija da sam ja zahvaljujući mom poslu obišao cijeli svijet i još jedan put više kategorički tvrdim najljepši čošak svijeta je kad prolaziš kroz taj Gorski kotar i vidiš taj kvantitet kisika koji je nazočan. Pa ako još imaš vremena da se zaustaviš, ja bi to svakom preporučio.